iri penikah penyakit paling tua. Paling tua na penyakit iri. Iblis rota anda asojud ke Nabi Adam polana iri. Iri lah. Kau lemak tak ngerti juga. Iri ni kenapa? Iri ni kah? Orang kelar melek emas agelibir-gelibir, empian ngelenyer. Salah na tatang kere apa? Orang iri panika tak seneng reng lain andi kefokusan arwah iri. Aduh tak tuli mari dan ba odi panika mon ki andi sifat iri pabonnya itunya na sampean. Salbede se andi ale buren sampean tak ngite tedung. Tak kira tuli mari odi mun jabok penyakit iri. Tuli tambah ibu. Tuli tambah iri panika penyakit. Mon tak tuli tambahi komplikasi mbian lakuna sudu malam. Tengku bukti aki. Orang bila japok penyakit iri, bekal apa boy ekalakoh kangkui bisa nyaingi ka orang seka iri. Tak milih halal tak milih haram. Pokokon se pado bentetang ke. Ani terus alat-alat bila orang japok penyakit iri. Orang ngangkui geleng emas agelibir-gelibir. Sampian mak terogi ya. Pas pentak ya Allah, cek perak lengan orang pasang ileng geleng pangeran. Lengan kau lecukan lebur mone pasang geleng emas. Tatemu ben tetangke apol pah dari telkuan atas ke telkuan setengah. Takkan tatujuk sampean neng yatiin baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina. Geleng cek perak. Oh pamer ya. Ben geleng cek perak ning ke kelengen oreng. Tang lengan troe tenggen lagi ya. Manter ageleng lagi yang kok. Depak kecompon ternyata lebih geleng karet emeliaki benlah.